Panaraar, tinamnama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Manipod iti Triple R Productions. Sagot ka na kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan arapauluan. Dakas apananggunod. Dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Si Kanganan? Babalin ka na iti agpasyar? Ado ti trabahok. Di ka masango. Li, muranya ka malpas mo rin iti trabahom sa tanto agsarita. Di ka kadi makauawat iti sao. Namin anon ngimbagaken ka nga awan tinamnamam kanyak. Adan boyfriend ko. Isungay bawing mula ang tayat mo iti sa bali. Si kalahan ti pakarik na kita ayat. Isa pangasim. Palubusan nak ang mangayat kan ka. Saan ko ang mapagkadwa to'y pusok? Isu aladingitak Dexter. Agawid kan, taawan to apulos ti maganab mo kanyak. Pangasyo, Tata Berto. Tulungan da kumaamang parukmay tanak yo. Ay ayate kunay. Ket no siyak ti pakiasawaan na. Itid kung to amin na kayat na. Hinapuno na barok. Sika kumati kayat kau apakiasawaan ti anak ko. Sana maisina ni Gerald akaayan-ayat na. Bagbagaan nyo ako mga Tata Berto. Kanayon ko met akasarsarita, may papaniti panagar-aram mo kenkwana. Agam natangken ti pangedeng na barok. Kunana adi na maisukat ni Gerald. So na anak, panunutem kuma ti masakbayam anak ko. Nasaysaya at Dexter ti pakiasawaam. Tatang, sanda ko mga isuro no asino ti ayatek. Siyak ti makiden na iti lalaki a pakiasawaak. Saan ada kayo? Nala, no iso ti kunam. Awan mabalin ka, anak. Tilang isiksikir ka, ti panagnam ay munto kuma. Tatang, sana bali nga oray narigat to tibiyag ko. Basta ti ay ayatek alalaki ti pakiasawaak. Talaga na atap kanyak ni Jonah. Sana mabali na sumuko ak. Uray anya ti mapaspasamak. Iso ti asawaan. Kasano nga ta maparukmak tirik nana? Anya ti aramidak? Amokon. Apa nga itala nga mapanunot ko rito ay? Wen. Aramidak kanitsyo na rito ang napanunot ko. Berto, amom no kasano ti kapaggus ti panagayat ti anak ko iti anak mo. Iso pag nga asim, di ka kumagsardeng amang idaldal iti anak ko kankwana. Kanayon kumat akasarsarita ti anak ko, may papanit na itabanag doon niya Margarita. Ang kaskas day, may sa tisungbat na. Ni kanulang Gerald ti ayayatin na. May salaeng amamirmiraot dayjay a Gerald. Gatno iso ti pakiasawaan na.
Sigurado nga agrigat to tibiyag na. Kunamot ti anak ko ang maanusan na tirigat. Basta ti lalaki nga ayayatin na ti pakidanaan na. Simbergwensa. Adumot tayo na pamagbagakan ko na doon niya Margarita. Ang kunana, may maysa ti ayayatin na. Mabalin ka di, agsarita kam to adwa? Salino ti kayat siya pagsaritaan niyaw. Iso tagpili no sa dino ti kayat na. Sige ibagak to day taken ko na, senyora. Anya? Kayat ni Doña Margarita nga agsarak kami, tatang? Uy, anak. Anya kanu ti bagana? Ibagak na taladyak amok bareng kayat na ti makipagkita. Tatang, damdamagak no anya ti baga ni Doña Margarita. Apay akayat nang agsarak kami. Bay, saan ko man nga amo, anak? Ha? Ti cellphone ko, agri-ring. Amangan no ni Doña Margarita na ita. Ala, sumbatam ta kasaritam. Agyaman na, kita sinong batam ti awag kutsona. Saan ang nagbidot iti panangipapan ni tatang? Ada kayo gayam ti umawawag, Doña Margarita. Anya ka dit ibagayo? Mabalin ka di nga agkita ta, iha? No anyaman ti bagayo? Ibagayo latan, Doña Margarita. Nasaysaya at matlaang no personal nga ibagak ti kayat ko, iha. Iso apang nga asim, umanugot ka kumad nga agsarak ta. Ibagam no sa dino ti kayat mo apag sinarakan ta. Anya? Agkita kayo kanitsyon na, mama? Wen, iho? Umayak man. Saan? Dakdakas no sumurot ka. Amangan no madadaal ti planok. Anya nga min ti plano yo? Napintas ti planok, akayat ko nga ramiden. Apaman, ngagkita kami iti dayjay a babae a pagpatpatayam, iho. Ala, sapay ko mga ron. Da kayo ti makaparukma kanitsyon na, mama. Kaya, agyaw na, kiti pa ng tultulong nyo kanyak. Talaga kayat ko ang maasawa ti babae nga ayayat ak unay. Agyamanak, iha. Ta kinayat mo, tinakisinarak kanyak iti dayto a restaurant. Anya nga minti bagayo, Doña Margarita. Iha, agmay-may sa nga anak ko ni Dexter. Kat amin asanikwa, ang mapanawak to, intun pumusayak, isunto tagtawid. Siyempre, Doña Margarita, tamay may sakit nga ron nga anak yun ni Dexter. Ngam, apayanas kan nga bagayo kanyak dayta. Ibagbagaken ka, iha. Tapno mamwam, anagasat to ti masawa ti anak ko. Uwan Doña Margarita. Ngam no siya, sa anak mo mapal. Anya? Apaya di mo kayat ti bumakna ang tiyona. Awan ti tao asan ang mangayat a sumaliwanwan ti biyag na. Ngam na isumutla ang ti pakay sakripisyon ti ayat ko. Saan langan? Anya? Kay kayat ko ti agbiag a simple. Ngam ti makiasawa ak itibak nang ajak mo't ay ayatan. Agpraktikal ka kumaiha. Kwarta itan, ti kapatgan. No da kayo, ngam na siyak, napatpatag tinapudno nga ayat. Ngamitan nyaman a klase ti kinabak nang dito'y lubong. Anya? Oh, nga ta, iha? Wan, Doña Margarita. Mabikla ang tanderwar ko dito'y bag ko. Apaya timmakder ka mo tensyona? Santa pa yan ay busti in order ko akanunta. Kaya't kung ti agawid, Doña Margarita. Mabikla ang alaam nga ron daytoy. Ha? Anya dayta nakasobre? Agtugaw ka payla ang iha. Kita tilinaon daytoy asobre. Ibagayon, no anya tilinaon na. Ha?
Sa ngarepet a kwarta. Regalo ken kadayta, iha. Pasuksukan dak. Tapno ayat teglaeng ti anak yo, Doña Margarita. Saan laga dayta ti maawat ken maiga kwarta. Nulagit di ta ayatem ti anak ko. Lading itek, Doña Margarita. Ngamjak kayat nga awaton daytoy a kwarta. Anya? Iti kaanuman, saan yun to amagatang to'y pusok? Tapno ayatek laeng ti anak yo. Uray gaburandak pay iti pirak ken balitok. Mama, apa yan nakalinliday kayo matasimangpan? Awan, iho. Talaga saan nakaamaayat ni Chona. Inaramid kun ti amok nga ultimo remedyo. Gamkaskas de. Saan natin malam? Baybayan yan, Mama. Di mo kunaan nga iso kumun ti panagayat mo kin ni Chona. Ibagak may sardan kong tiagrayo. Ngam ada planok. Oh, iho. Apa na'y kuleng ka? Sungbatam ti saludsud ko. Mama. Tangay di nakayat ni Chona. Isardan kong tiagrayo kan ko na. Anya? Wan, Mama. Total, di nakngot kayat. O sige, panawan kayo pa, tantaramida. Sapay lang kumata mapamatik ni Mama. Tapno awan to ti mabukel adakas nga atap da kanyak. No may patong palko ti planok. Malamay, awan pa ti anak ka. Kung naasaan na nga abutan ti malam iti, nanganakan na iti bunyag. Sumipngatan, di mo't la sumangpatan. Aday tagaya mo. Tatang! Anak! Apa yan? Mabitlaan! Anak ka! Saan nga pumanaw? Maulaw. Nakapsutag, tatang. Nanya? Aksip nga, hindi pa nagkita. Sir! Maglakit din. Natanggal ko. Diyon na, anak! Anak! Kamaudyanan na. Naipatungpal ko matlang ti planok. Dexter, iho. Di Mama. Pag mauyong kan samot, tagkat katawa kag agmay sa. Awan, Mama. Limpyo ti panunot ko. Apay garod, ngagkat katawa ka. Ada ngamin pakaragsaka ko na'y. Kaya't ko arambakan. Anya ti ko na marambakam? Saan yun adamagan? Aginuma kinton madamdama. Tapno, nadardaras amalipatak ni Chona. Asinaw tinanggun daway kin ka anak. Ibagam, tay tamot lang kat inak tagtag batang. Diyak mo, tatang. Basta ti matandaan na kat nakaabungot. Hindi ko pinarusukan nak. Kat hindi makapuotak. Pigis-pigis ba't ti pagananay ko. Kan nasaksakitid tero bagbagik. Tiyawanan ba niya? Oh my God! Mapantag pa blatter! Diyak kaya, tatang. Apay di mo kayat? Diyak kaya ti may babain. Walang kasano may paya ni justisya tinapasamakin ka. No di mo kayat nga i-report ka ng iti police. Maamakak amaamon ni Gerald. Akas tayo tinapasamak kanyak. Ang mga nisina naktun. Alya. Tatang, saan nyo kuman nga ibagbagay ti sabali tinapasamak kanyak? Agtalinadlat na palimad. Gamkayat ko mapalod ti ayaw pa ng gundaway kan ka. Diyak na irupaan ti rapist, tatang. Tanakaabungot. Iso nga uray maamuan dagiti pulis. Saan dan tungot la makamag?
Berto, apayasan mo ten arumrumwar ti anak mo? Masakit ka di? Ay, kuha, senyora. Kanya nga dati bakak. Oh, apay adi ka sumumbat? Ada ka di sa gubanit ti anak mo? Kuha, oin, dangarun sa gupanit na isa sa narumrumwar. Anya? Oh, kunaktupay kat. Mabitla ang tadaytad ko. Anya na ita, senyora. Alam na ito'y 5,000 pesos. Padoktor mo ti anak mo. Alya. Awate mon. Uray binasted na ti anak ko. Nasaya at aklat ta kada kayo, Berto. Ay, yaman ak, senyora. Hanggang pasensya kayo, ta saan ko nga awatan na ita agatan. Taapay. Umuna, saan akayat ti anak ko ti agpa-ospital? Kano kayat naman, ada kwarta kapang paagas ko kinkuana. Kaya't kunti matay. Anak, ano na tigay ka, ma'am? Sabidong na ito, muti nita! Apay nga inagaw mo, tatang. Agpanunod ka kumanay baga na ko. Yakon maibturan ti parikot ko, tatang. Abay, mate. Gaputa nagbunga day di pa nakaramos ko. Sa insinan ako ni Gerald. Akayan ayat ko. Alya. Agmauyong ka ka din. Amom lang aro din nga agdadag sa ni Chona. Gapoy ti pan nakaramos na. Kalpasan na, ikasarmukit din. Naibagak, hindi ka na kayo. Akayat ko alipato ni Chona, mama. Napatid ka niya. Ay ayatek. Urayan niya pa'y tinaglabasan na. Madadaanak ang mangawat kan mangayat kan ko na. Maag ka, no kayat mo pa'y laang na dya babae. Aklunag, ti kinamaag ko ako na ya, mama. Uray di yun kayat ni Chona para kanyak. Nakasaganak ang manging kalay sa akin ko na. Nulakit di taklunan lakon. Agpwesto, Chona. Aklunan mo ti ayat ko. Juan Dexter, tadyak kayat ngagbalinto a bastardot ipas ngay ko maladaga. Agyamanak. Maragsakan iti panangaklun mon kanyak. Ket tangay inaklun akon. Kayat ko ngagkalaysatan iti kabiitan na panawan. Anya? Kalaysa at dagos? Kanayon na miraak ti anak ni Chona. Makita ka kaing ingas ni Dexter. Tatang, apay kas taon na iti panangmingming yu iti anak ko. Anak, awan ka ni ti madlaw mo iti anak mo. Kaing ingas ni Dexter nga asawam. Uno, isaw ti naginawam. Iso nga kaing ingas na. Saan, tatang? Kan, idi pa'y laang amadmadlaw ko. Nga adda pa nagkaruprupa daki ni Dexter. Iso nga da nabukal nga atap iti panunot ko. Anya nga atap dayta? Atapak? Ani Dexter tinanggundaway kanyak idi. Anya? Wan, tatang. Kat kayat ko ang malawlawagan day tabanag. Iso nga ipa-DNA test ko tanak ko. Kano anya pa'y di taawagas. Tapno maamwak laang tikinapod na. Parwarandag! Diyak kayo ti mabalod! Parwarandag! Dexter, Oh, kamaudyanan na. Natuntun kumutlaangan ti hustisya. pagkawanan na kumahatyo na, honey. Saan nakapaibalod? Ipagpagapong kumay ti anak ta. Noon naaramid ko man tinanggundaway kan kaidi. Kaputay ayatin ka unay. Dakkel abidot tinaramid mo. Dakes
apan ang gunod iti ayat ko. Pakawanan na, Chona. Wan, mapakawan ka. Nga masapul nga ikarom tinagbasulam. Kat bayat ti kadam iti unag ti pagbaludan. Mapanunot mo kuman ti agbalbaliw. Kan sapay la kuma, tamasirayam tumutlaang ti anaraar tinamnamam. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Dakes apan ang kunod. Dito'y drama tayo, Anaraar Tinamnama. Insurat ni Wilson Reyes Marcos para iti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay.